Ekibira ekirya hanguto ya Ibanda Kamwenge Ibanda kazo kitwire mu mahondano hagati y'abatura ba district ya Ibanda hamwe na district kikija ubwanyuma ya kanso ya district okuhereza za plot 50 okuruga ha kibira abarukokoma Mixed Farmers Cooperative Society kandi kikaba ubwanyuma yo kwikiriza no kwabireho umwaka gw'2028 hona protege rya mainar mugendo rwakazo Kamwenje urwataho mutawuni hona mazima no jahanisa munita karya rukokoma obuirobo obwo kibira kibankibwa nkabandi district councilor wa Kicenke tukashanga already abasheki birabakitire mihango bashazire mu protsi bakozire nebinde bikwetaga kurango bakiba bakaba bari mu kukiba shosho aha mataka ga government gari turiyo tuzara mugarekere bizukuru bitu bije bagateka tekere Enshongezi zikazo mu kooti bwanyuma yaba kansara bamwe kore ko butikirizana aha muringo gw'ekibira cya government cyabaganisibwe mu kandi kurwanira ekibira kuketabwamo na bamwe mu batura esabiteji hayi kote yambara bwanyuma yo kutaha mu rubanja urwatandikira mu mwaka gw'2021 hateshaziremo byone byakozerwa bebembezi ba district na narukokoma Mixed Farmers Justice aranishimye agize memorandum of understanding mu nsharamuye yarukokoma na Ibanda local government ikaberyirigo ahubwo ko bekibireki ne cya Ministry of Water and Environment cya district mwana nkanye ka chairman team kwikirizwa nkanye nkitwa ba district tukwikirizwa kuzo mu itakare rya rukokoma abakwargarikire ba rukokoma na nabarukokoma tubakwikirizwa kuza prots za hishaza ahabo kuba ukurigerencho mwegireho ergarikire gavumenti sinyera baze nasoma judgment rero mbone kwa comment amakuru agagasha kwa Timothy Mushabi.